Pemirsa Pina Kecihna Hospitality Ring Bali sampun memargi becik, Presiden Kesalahan melarapan pemargin bangsa Indonesia di kala libur Nataru nisane sampun lintang. Hospitality sampun kedadosang pahan industri, mawit saking manah sejeroning ngicen ayahan majeng krame siosan. Dosen Hotel and Tourism Business Dewa Gede Satrian Latarang anutin Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang kepariwisataan Pasal 18 Ayat 1 Butir Ang Wedarang, setiap orang berhak memperoleh kesempatan memenuhi kebutuhan wisata. Raris ring Pasal 3 Latarang, kepariwisataan berfungsi memenuhi kebutuhan jasmani, rohani, dan intelektual setiap wisatawan dengan rekreasi dan perjalanan serta meningkatkan pendapatan negara untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat. Kauningin selami libur Nataru magenah ring pasar tradisional, rumah makan, margi miwah genah wisata, saha ruang publik tiosan, ayahan utawi hospitality memargi becik. Hospitality nenten wantah suates kerama Taman Kemanten. Sekadi sani kawadar oleh Philip Coulter dan kawan-kawan 2003, baga bisnis sani dahat mepaiketan sarang servis inucap, silih tunggil nyani nyangkupin penyiagayan ajangan miwah minuman. Para Suraman 1988, miwah Setham dan kawan-kawan 1996 talereng wedarang, lalima dimensi kualitas jasa sani mabuat pisan ring hospitality, luwire sani ka pertama, Reliability inggih punike kuagedan sajeroning ngicen ayahan anut ring napi sani sampun kacumpuin. Responsiveness inggih punike pangupaya ngewantu pelanggan taler ngicen ayahan sani becik. Nyangkupin sayage ngayahin pelanggan digelis ring pemargin transaksi tur nampenin pengabdian pelanggan. Kaping 3 Esuran luwire pengrauh produk sanitinas kualitas keramah tamahan rasa urati turmaning tata titi sajeroning ngicen ayahan saha waget ngicen informasi miwah sanilianan. Kaping 4 empati inggih punike ngicen uratian pini becik majeng pelanggan minekadi digelis ngicen penampen tur nyobiah gatre majeng pelanggan. Lalima tangi belts inggih punike penampilan fasilitas fisik nyangkupin kebersihan, kerapian, saha kenyamanan, saha sarana komunikasi tur penampilan pelayan. Lalima dimensi kualitas jasa punike kauningin saya ninca pemargin nyane pamekas rikale pengerauh libur Natarune lintang. Bali Pos nguningayang.